Kung magpasko din sa Saudi, magulanong intawon mi ang mga tao sa Pinas. Sige nag-happy-happy, samtang kami sa Saudi nag-imagine lang pirmi na unta sa sunod Pasko makauli nami. Kami ngaw ug luha nga kami gaagwanta, isag nagbuulmi kung manawag mo malipay nami. Ayaw ninyo kalimti 25 sa Disyembre, mahinumduman punta mi isag na ami dinhi. Magparamdam ra baya mo kung hapit na ang sweldo. Unta pag-abot sa Pasko, magkahinumdum sa unta mo. Lami kaayo mugsudan kay kamo gipadala, tanan namong kwarta padala buwan-buwan, samtang kami gyud dinhi nagsudan og buwad pirmi. Mga saba pagyud mo kung kamay among sweldo. Unta karong Pasko madunggan intaw ni ninyo kay kining akong kanta. Syaro di mo makonsinsya, ayaw ninyo kalimti 25 sa Disyembre, mahinumduman unta mi isag na ami dinhi. Magparamdam ra baya mo kung hapit na ang sweldo. Unta pag-abot sa Pasko, makonsyensya intawon mo. Ayaw ninyo kalimti 25 sa Disyembre, mahinumduman unta mi isag na ami dinhi. Magparamdam ra baya mo kung hapit na ang sweldo. Unta pag-abot sa Pasko, makonsensya intawon mo.